Kungani ke umuntu weqala ekhaya abe under attack? Why firstborn are under attack? Ama firstborn ke are under attack due of ukuthi they are controlling patterns and the seed of prosperity ekhaya. Umuntu wokuqala into yokuqala ekhaya oba under attack ngoba ulwa nespirit esithi la khaya asiqedwe isikole, la khaya akushadwa, la khaya awuyakhi indlu, la khaya awuyithengi leyo nto leyo enhle ekumele ngabe iba khona. Emaphethini ke acontrolwa ama-altar. That's why mawu firstborn, each and every time you are always under an attack ngoba kune-altar lelwisana nento lenhle lothuna ufuna ukuyiqala. Uma ke lento lena ongayihlakaniphelanga uzogcina uhamba emhlabeni into lethile ongakhonanga ukuthi ekhaya yenzeke ngoba kunezinto osuthola ukuthi uyayifisa ukuthi sizibe khona ekhaya, kodwa ngenxa kokuthi akekho umuntu okwayibreaka leyo nto, nawe usuyacindezeleka, ufola ngaphansi kwaleyo nto, awusakhona ukujombela ngale ngaphesheya lapho kwenzeka khona izinto zenzeka. Firstborn are always under attack. Bangikhuluma ke nge-firstborn, ngikhuluma ngomuntu oqala into ekhaya, umuntu othi uzamba umfundisi. Mangabe angekho umuntu wakwayenza leyo nto leyo ekhaya, izoba under attack lobo bufundisi bakho. Mawuthi ufuna usebenza ngabantu noma ufuna ukwenza lento ofuna ukuyenza, ufuna uhlale wazi ukuthi once wafuna ukuqala into ekhaya longekho umuntu lo kwabonakala ayenzile, you will be under attack ngoba laba abavimbekile ukuthi leyo nto ingenzeke kune-altar lekhuluma ngophezulu impilo yabo lethi lento lenithi nifuna ukuyenza ngeke izenze, ngibalo kwayenza la khaya. So na mawulwisana ke nalama altar lawa, vele uzobona lempilo yakho ihamba ngalenye indlela, uzuzibuze uthi kanti mina kungani ngibhekana nesimo lesinje, ngoba you are abaningi ekhaya ukuthi ibreakeke noma ke ibonakale yenzeke, hayi ngoba abantu bebengenaso isifiso sokuthi into ethile bayafuna kuyibona ekhaya, kodwa manje bahluleka ukunqoba ihlobo thize lwama-altar abamba lento lena lenhle lekumele ngabe iyenzeka la khaya. So likhaya linesifiso sento lenhle. Nomzali unesifiso ngento lenhle lekumele ngabe iyenzeka ekhaya ebantwaneni nasebantwini labaphila ekhaya. Ngenxa yama-altar lakhuluma ukuthi la khaya kufuna labantu balakhaya babe nje. Mangabe lawo ma-altar lawo akabreakwa, ayikho into ozoyibona ishintsha. Firstborn are always under attack. Isho ukuthini leyo nto? Isho ukuthi vele uyathanda awuthandi mangabe khona into